delegates I am madam some of the Bantama sir I can assure you they can deliver beyond 95%. And yeah, bottom ska and the Kofa form a ma Ralph Agyapong say omra metu asenso boachi form no enie na ya be say yewra Agyapong opoku say ya sia no form ni akofa aba etime de man what from amboye na yentu asenso boachi on my one video no kakrebi lawyer Ralph Agyapong we hia say me baba mo afuchi mo kire wa kasa we hu say we Kennedy Agyapong onu aketo no lawyer no ma we na ewie anas no Ken fighter Ken e fight ya odi amamfo ni court ndam say be ono no wa obetua lawyer kan ono say be ontua lawyer bi aka because onu na wa dey o working man and notice so the court 100 times or no be facing 100 times because sabi onya na we on the air fighting on charge no just say eju na obre hwe mai essay obe contest eye Bantama seat no na the bia oka na people talk say bia na agro na odi na sabi obi ho a obetimi aka say meko adano ebedru a obe o say o menko bi mi ana kan so no manya nko Nenso ma we kan no wakofa form anase wakopeke form no bako bi I think say 75 and 78,000 Ghana cedi you bet me say almost 1 billion old currency man no akofa form no almighty the history of Bantama no on me say NDC for edi Bantama soda NDC MPs omo di Bantama soda you bet me say 1992 MP na hono no we NDC ni hwe Bantama seat seat bia majority for mutanso nyina no obia only one term I think say nipa mienu bi pe ene kono 2 terms na mamenya botre na metimi baba mu kire 1996 na Richard Winfrey anane ene wetranso ono na odi 2 terms 96 ono no betranso 96 ene ofri so 2004 na 2004 na ofri so no ena ye obayi isisi da pai it was alleged say we okronfo bayi ye kofa sky ewo ni fie no ono so etranso 2 times because na manfo ehun se ma me no sebe wa ahoblase ujase we ahobrase ba na nipa pii enim say we okronfo sa alleged ono na timi transo 2 times ono no ebe transo 2 times okay and you know 2004 to 2012 and ono no ofri so okay and ono ofri so no na Henry so ebe transo anase nkokofu ebe transo ono so de ono buy no otwa only 1 term per straight 2000 otwa one just say otwa only 1 time and to otwa 1 time no and the late Daniel Ochem Aboagye no wu na nse ye a omo edi ni 1 week yi ekonam so ema asenso Boakye ene Ralph Agyapong eko hia honom no onso so e buy and onso so etwa only 1 time straight and to no etwa 1 time straight no ena asenso Boakye so eden ebe take over enti asenso Boakye what we did 1 time we afre na obe call the second time no enti asenso Boakye na ono de sabe wanda anjunu hu da se obi beba abe contest because ono so in the history of that city onim se sa city ni there what transfer na 1 time enti no e bed din se obesan wini enti no nipa nko betimi a challenge no a obesa eni na akọ race no boot for boot no ono ni Daniel Ochem Aboagye ofiri mu no eno ti sabe papa na efiri mu no
yentimi nka say na ye asenso boachi de but edu baby so obeka say sisi ade papa ye kodie no bie ni wo obe contest me ye hu baby a storm no afrio ye hwe apanyai Ralph Agyapong na oja be womi na Ralph Agyapong kwapo chese enye se Ralph Agyapong na edi na eta achire no nipa na mu ta na chi no enu na ama asenso boachi da on dan no eje asembe kra ni a uja se edi a abeta achire no na sisi ya no asenso boachi da on da sabe okochi efisu krampo a wontimi enwie mpo Agyapong a abeta achiri abronye money sisi ya no adodankwa akufado wa feli Ghana for no during the campaign of Baumiano asenso boachi ya SND de Agyapong atem no eno na trigger eno nche sisa de ya wo no ye betu na Bantama for so yesi betu adabio na yetimi etu Henry Nkokofu na who is asenso boachi Henry Nkokofu honorable Henry Nkokofu kwapo sabe na onye rude onye arrogant eno kwapo mtu no na wo outside young boy how you rude we arrogant must be too. Even the history of Bantama no crampono say ye hwe omo ankomedi MPs e wo ho no a omo fruma efri ho the fundamental of their lifestyles no utim se ho no mia no na omo di agro me na omo sua no ye hwe lawyer Ralph Agyapong a e ho no e na odi agro from ye wo no etete no ho no ko school ye bibia na omo bo for post asa mo sua no for post na lawyer Ralph Agyapong no omo bo for post e ho no nyina e ho no na omo ye mami odende kama mami nie kama papa nie e down edwa na Ralph Agyapong no omo ye nti no omo ye Bantama boys but so boachi yehu saboti no kofri ba ya opanya e na arodankwa some say arodankwa akufo da ni kwa nyina omo ya kronfo because he himself ono kwa we kronfo arodankwa himself no ono we kronfo enu tru ni men na kronfo enu ti wa oba yusu arodankwa akufo the legacy e campaign you lose because the man has already failed wa faili and now na emi jase ojisa baby e kase ono time to see na ebe ni dese afina Ghana for ebenya the zongo first lady what an insult you benya first zongo MPs zongo first ladies me can say MPs are mo ye madwun se amube yusu adodankwa akufado the legacy anasa ube frɛ adodankwa akufado se on be gina o campaign platform so no be campaign man ube lose one big time because ni ho ye Ghana fo hi ena osaye kronfo ena ni krofo ni ye kronfo a also onye hwe na me sanka be me de pass anka jo mama ba anka wontimi entiom nyegu but omo ntingu omo enchom ngu chese na people talk say anka jo mama di anka oni Ghana for enshan kwata omo payo because not the kind of omo can say cry bosha arodan kwa kufado promise Ghana for now we talk say the man obey deliver but say na we ko enu cha ma Ghana for na sabiu omo so sabi ebi no so omo eta omo ndwe no omo eguso thinking say ene sadia nka ye mama mrai ba me hware mama so say onso wonye but you see because of adodankwa kufado ni bogus amamu obu enti no ama Ghana for dudo no a sabi omo da omo ndwe no now omo nya na ka mama ba ti say no they want to vote for mama again next year and so you're wrong oh my hwe wo de mama to ho wo de ba omia to ho wo de alan to wa I wish anka Ghana for to abona Emma can say Alan but a bit difficult who could talk about mama the same thing now mama just now eka say about we no entia next for ka na next for no omu wie next na no makwa buti omu ko Canada omu ko US omu ko Germany egwa ko yejuma me while papa we time on won ti omu ka o well say Ghana for mpere for no mu edidi atem but don't blame them. We must blame ourselves. The gods are not to be blamed.
Oh, you brave young person because mama I wouldn't be because I know very well mama will win next year election. But any can say a yes sir because of Sebi Ghana for don't know common sense into no. On be talk about mama because a coup for failure or failure there and yes uncle from mama by it. Who share Ghana on say utwa ukọ rano enkobesi ukọ no sabe so wechi enkobesi no na yesi ye kwa de yesi ye mpe no ono na yesi akofa no se wan kofa nso so upeza kofa de yesi no onbo no hu mod eji ukọ henfa aden na nka untu so obi a ombedi so da because Allah ye betimi ka sebe no a minister o abawem onso wo abadia ombedi a ade da jika ye ntwa no hwe ade well, just say, uye calculation no adan kwaku for the one that chade wa feli Ghana for. Anka adan kwaku for the ko feli Ghana for. Anka bie no obafi mahama. And the same to osan kronfo no wansan ama promise no mko no anko no bebebebe da. Anka kon genuine anka kan afa kan fa anka obie entinki say abayi kura bo minkotoma hwan. Anka one choice. Say yekotoma Kennedy Agyapong straightforward.